India ro Australia na hari paika pa busuk song to he de o kong na khna he de asuk kuduma saldomi India ro jin naising tuman jabani 19 November ni badala na revenge na naising tuman ajora tan sok pai khai chasung naising man yagolo India ro Australia na tastim hari brok tai World Cup ni brok nong prom baire khai rahka tin match tung Afghanistan ni Bangladesh brok si decide khai tum Australia tong na je tong ya angka ke Australia ro pura World Cup ni pura baire ng tan bai tin Afghanistan no pai kha Afghanistan semi final sogoi nai Bangladesh pe Bangladesh semi final sogoi na aro Australia ro kuroi net rano nai pan Australia nung chechi obrong kabang tong ta Afghanistan kabang tongo Australia rong mama na jong nai brok 19 November India na hai khai hai sung tinum na hai onga nang ya khamon hibro wan song nai brok tini pura muk tori thang ya ong nai mobon ongi mai ongi thango jefro koto match pan hari kha eba ni hamjong ma borok phon ya kari thakatai move on ongwan ba ong mai ongi thango 7 mas ni porpon India ro 7 mas ni porpon India ro pura mar ke move on khaipe khai jaga Rohit Sharma basically Rohit Sharma mar ke saprak khasuk mar ke tangkhata je India 200% khai thene aro saijung si oboni Rohit Sharma 92 run tong India khai 200% hai pan Australia ro brok market tarik ke India na hairan brok haipan kon kunu lap only abrong 100 kemrong market tarik kemen ya golofon India o mes na paithaka 24 run bai haipan obon kasarang ka pura Travis market to thakatang umthai ka ma tong tama 19 November repeat dong thantam Travis 2.0 sokpai khan 1 soi thaka Travis be maxel pura ठीक ठाक kan brok set dong tong ta was maxel bar bol bisan khaiberai omon pare kulli biya to pheka bo was bano bani je China man bowling style bano pura market stam habri paithata ajaka was maxel bani hero giri phronga thangtene stam outong ma thangka Australia afro was 127 nanan duyo ke thangra pa praman hai omon pare ka Akshar Patel phekata was market stone ni ba pura market bengai ta out khaiberai khata market stone ni Akshar Patel IPL bo kungman mona bo khaijakta o jaga was riba siruna nai tiu market stone ni ke Akshar Patel nung nani bolom thai khena jana rudi ni ke was outong ma thakata pura bo was tami hena impossible case na haibon hadik mania task ke nomi paikha Osdeep Singh je reverse swing ma pura bo nung India ra kha kha match pura India ni yang thai oman pare ka 17 over Rohit Sharma je was good captain che bo was Jasprit Bumrah tu phika oman pare ka Ravishan okay naran bagai ti phika ta ko bo okay tu mai tha apron chimi India ro almost match pai thang ta India versus Australia pro 19 November ta Rohit Sharma sokata khan thaka apro kesum ka obo Travis tarik slaijaka din slaijaka haipan je Travis ro jaga sokka bukha tai Rohit Sharma kesum tata bye bye khiri hakata Travis no Rohit Sharma India ro super at Australian harite World Cup ni pura baire khairi रहर का जेफर Australia सुपर एरो 5 पूरा पूरा टॉपर तुमता प्लस 8 मैच पाइ फाइजा इंडिया पूरा ठासकन 24 नान बन हारि रइनाय वर्ल्ड कप नि पूरा बाइरे खाइरहर का ताबो के इंडिया नि अबे दंखता इंग्लैंड ना हाइर मा का इंडिया पूरा फाइनल थानाय फाइनल इंडिया रो जिते खाइन खा खाइसि ताबो 27 तारिख इंडिया बाइ इंग्लैंड सेमीफाइनल मैच थुंगनाय था आ दिन जर्डिन वाति रो फाइका के जतन एकवेन मा इंडिया रो फाइनल सगयनाय ओ न्यूज न खनायन बखा बेलायखन तंगथक सकबले दिनै अफगानिस्तान मै बांग्लादेश नि मैच दंता जे बाइने बरो कुनु बिसिं खरक सगयनाय सेमीफाइनल इंडिया रो पराबं थासके चांस युइ रखता ऑस्ट्रेलिया ना हारि रुइ हाइबन ओ जागाव अफगानिस्तान नि बरो सेमीफाइनल थाखान बेलायखन गोबां को चांस दंगता तम ईबीसी इंडिया रो रेकर्ड सबाय जमानो 2022 सेमीफाइनल इंग्लैंड बा आजागा इंडिया खारिका ताबो खते इउ जागाव बरि मैच नान जरा सकपाय खाता 2023 इंडिया रो एशिया कप जीती फाइजा 2023 नि जे वर्ल्ड कप अंक इंडिया राजागा हारियुइ फाइजा तमाखा ताबुंनि ई वर्ल्ड कप इंडिया रो आंखा खाइब्र वर्ल्ड कप इंडिया कप जेखेपा नगति फाइने के मा दंत रोहित शर्मा कैप्टन जे बकाइसा कप दुई फाइमाने के मा दंत ई वर्ल्ड कप T20 इंडिया रो काइसा बो मैच पूरा काइसापन मैच पूरा हारिया खोताई काइसा दाबुक सुजर इंडिया रो काइसापन मैच हारिया खोताई काइसा टीम दं साउथ अफ्रीका रो बरो काइसापन मैच हारिया खोता गोरी फिरबियान बखा काइसन वानसुंगा फाइ तिनी अफगानिस्तान बांग्लादेश सब क्वालिफाई खैमानाय हिंके आंखा खायो अफगानिस्तान क्वालिफाई खैमाना न हिनबा तान बहिनबा जे बांग्लादेश जक चेस खाइना थाका 13 ओवर चेस खाइना तै अफगानिस्तान हारिना थाका 693 बे हारिना नि नांनाय सो के बो बांग्लादेश असुकले खाइमा गला हिमा दंता मिस्टर लस्ताक जे अफगानिस्तान मैच हारिमान यागल सेडिप इंडिया नंनो तो कल हारिना पर क्लासन सेडिप आबन पर रोहित पर्सनली नाइपे खाबो खाव हाइन बाय वाच पुरा जबरदस्त बल्लेबाज खाइकता बो 41 बल 92 रन खाइकाबो कमिया 100 खाइमा न हाइबन बो सेंचुरी डिजर्व खाइ रोहित शर्मा हाइबन बो ओ जागाव ताइ आदनानि बागैबन सेंचुरी कंप्लीट खाइमा लंगलिया कक गुरै जे ऑस्ट्रेलियन हारिमा उबन प्रा बखा तंगथंगमन ककताइ तमनां हेदेबना 19 नभेम्बर नि बदलानाय माखाताइ बुसुंना 19 नभेम्बर मैच फाइनल हारिमा यागल रोहित शर्मा आसुका ख विराट कोहली जास्पिर बुम जेसुक जे पिलार काउट मान आबन उल्टा खाइपेर खता ओ जागाव के रोहित शर्मा मथै वानसा खता आफ्रो नरंग दिन तिनी दिन तिनी
ni din tini chung nong no kabrune abuni puram badalana pura ekdom perfect naka overall like India joto thik thang thongpai jak pura joto no performance best performance khaita o match bo haka tini bak usuk dara nang subscribe khaita ni tai like rina tapok de